Lakau ni simsom ni lenganya aku jan nakang pu upi town committee member dia anaki hlengdo hole amuho sunga KTC chairman le secretary dinga anaki hlengdo te ni zaunan hlatun ni sim khatnin conference hall SHDC kang pu upi muna boina ima umlovin ki ha asilna oath of affirmation chu ananei tawin ahi KTC member tha ho hi returning officer Jinnu Kipyanin oath of affirmation chu ananei sa ahin hiji kingo na chun Kangpopi Town Churches Fellowship chule Kangpopi Women Welfare Organization lamkai hon jongpan analavin ahi I Sri a resident of Kangpopi ward number POPS Kangpopi Kangpopi district having been elected as member of the 9th Kangpopi Town Committee do hereby solemnly affirm that I will faithfully discharge my duties before self and family interests. That I will constitute a fully functional ward committee with strict adherence to the existing guidelines. That I will not involve in any unlawful activities. Oath of affirmation kichayin ki khut khel na zong anachi thapaizin KTC secretary Lui Khotinmang thangyawin pi do dinga lomzo si returning officer nu het pi na noyin KTC chairman thadia ki thlengdo seilam singsit khutna pi do na ananeitan ahi ki hasil na le ki khut khel na akichaizin KTC member dia ki thlengdo ho pathin hinga hlanddo na le wangthum pi na ananeizin ahi Additional CEO Zong Hee, Returning Officer Jinnu Kipyanin, Certificate of Election Zong Banei Chan 9 KTC member dia kihlengdo ho pi do na ananezin, chule KTC member ho lam chom choma tilkho na zong ananei to thlonin, adam thei uwa kumsang ni le som ni lenga apat, kumsang ni le som ni lege sunga Kangpopi Town khanto machal na dia pan ala jing thei na di win zong wish anabolin ahi. Sela town sungwa maybe in wood na thawa adei de chi tha hong kai do ni hi ti chi su lo diu number 1 ka sai pi moment avan kin Kangpopi hi masanga yong chu ki wai ho na hoi nan te he zong le request ka bol lo chu adei de gal tol ho ma ko ni itam che chi ta wen hi chi wa hi awat wana lam kai ho hi kitu se na chile hi ta la hoi ta wine ho diu hi ka dei pe ne hi chu number 1 request kan bol ki hi in aban kinin imo pu na ho hi no thamin koi pu te ti zo ka sei no men azi chu kin la dom a hello le pi ham khat hum ting zo le function ho hi han lang thina man na hi zo le min what chairman what lam kai ti a hung ki ko ting long le what lam kai ho hi
na zawzi lo tengo le public ato ho hin iti dan ham ahilo le akin nei te bang chu awan lam kai hon alung sen lo ta banga yong min agian thezi he chun tu kum tha ki pat hin lam kai hon zo se zo thini man ni hi han lang ahilo le golwa ki pani hi zo le na ho zo min nan go do chi jiu hi zen walam kai hon bon sa bin pangzi te win ti ong chu request ka ga bon hi de hi so hi in patherin dam na e pe vintin kum sang ni som ni langa akipana kum sang ni som ni lege chan ibon se ke wa idam kim ke thine di bin zong pastor pan taw na izole e ko ki no hen chu kan request ki de hi Kingun Kichaya Hills Mozo to akiholim nawa Ward number 1 kun Ward number 18 jana KTC member dia kihlengdo hon kangpo pi taung khanto machal na dia alunggel ngai to asay ho ba nei chan anavel hite 29th Kampupi Town Committee elected a members on oath-taking ceremony. Cedar Hills Autonomous District Council Office mona aneyu tolhonin members ho hi kiholimpina neyu hite. Kampupi Town Committee elected member nahi tolhonin tukum term 2025 to 28 sungahi. Khosung Kampupi Town khosung development na ding akhanto na dinga hi ipi to agon na ipi na gel kho penam ke pa ke hi kamin he pa khomang kip gen ka hin Kampupi Ward number 1 na hong kai do ka hi ji tu song hen ke pom ta su Ward number 1 he election phate chat achi in he cha su vote ap omen ap lo omen he jong la bon se ke ya su mi pin ap in amo sunga ki pa thu kan phung nei ji chule tu kum he tu kum pa na hi Kampupi Ward number 1 sunga hi development lang epe yong le government na jal thichan ka del ding khan tu bazar na hi bor thichan ka bor di ti hi tu ke ma ka hi na ka ke tep na chi chu hi ji Kamini le Seipu Kipgen Ward number 2 town committee konin development rong tampi anakibolin ai wangai mi piten a hethim pon zokal kiti le hauso ne de dan na gelin cho chu khat ta chang poi hauso rong hoi tan development ki ngai tun toyong he aphat nei chai chana hin ki tong be de ki pai 9th KTC election ahi tu chunga he newly elected a member nahi tolhonin ipilunggel na ya election hi na te tham chuteng le ipi to agon na ne Kipao me kehi member kong kai hitu sung hi ama sapia na hin lunggel ti su khosung khan to na ding Kampupi khosunga hi cheng lui loi ta su ka hitan khosung ngai lut na hi to thei au ma hle to ding tia lunggel ne ya hung dinga hung kai ka hin itia su ka gel kho khat chu hi le mi em hi khan to na thu pi pe na ka gel chu thin nei hin thiên hin kho hi ta sa hil le khosunga ipi lampang hil le lagawa hil le in man to thei ding la khan to nei hung aban bana hung umin te ti zaka ta san he Kampupi Town Committee senior members ong anahitan experience yung tampita anahin netan so na experience na dungzuya hi tuchung term hi ipi to agon hin na kho sa penam ipi ki bol phante na ti am cái vậy mình ấy là mong hàng sĩ cái ông vi Ward number 4 represent cái bộ này nghe cái tổ công ty member họ chẳng nên rằng họ sung khăn tổ lên tiếng development làm tâm pian xây tao về tiếng lệ công chỉ tổng committee member công hi họ sung vai họ mà công pan nắm cái khả công pan hi development lang hi tâm pita anh cái gì là pita development khăn tổ nó bằng sa hình hi lại hình ti umpun te ahin tu pet phat tu ga gel kho pen ta wang se hi le mehem ki hin su na thei ding en khosung bang sunga tuine ting le lampi hi cho hi kisim tu han lang han le khosung hin no min tin ju sik ha kor khat jong hin mi vet ton the khat ki hin ti hi ka ta san do le e ki pai
Kamapi Town Committee Secretary nahi to thonen ipihi tu chunga he tu chung term ma he town sung hi development dinga ipihi na kho sa penam town sunga hin ngai chai tampi omin education lang hitata chale to hompio nangan sei dawin nele don tui ho themi han lang ai lo le rasan an chang yan lang ya kai hi ain thei chana hi mi pi na ngai chat pa hi pi zom jing thei ding ti hi lampi hi ha gona go ding chi pi ding ti hi in juban le department josia development umzo se hi itilam panga hin khusanga hin ki chang thein tin mi pi hi pachom theinam ti hi ha focus ha chi pi ding ti hi tu chunga lungyal ngai tu akini chu he ke ke pai Tema hele tu chung drama he ani chan na he 2021 to 2024 ye cha hin to pa he 25 to 2028 ding he ani chan na yong hi tan Eman development ninga ka gyal tu pi pian hele mai electricity telecommunication he chi hi tu pi pe na ka sei dom cha hi le electric hi atam zo hin gas yong inei te po win ram zo hin electric nga depend ki nei tan ga la to long om je in electric nga na tong jong sum kol ve na nei in tu ting la di sanin electric jong le network ho hi akisu lo wa hele tu lai chapang le ka sim yong online le ka sim yong tu ting le za choma hitabanga sum lo na sum kol ve na yong omin development dinga ka dei masat pen so hi le zo thei chana government ko ma yong he sei the na sei the chanin ki sei hen lang electricity hi strict ta ding so ting le telecommunication hi tu ting le communication yong hi get thei lo ding ti chu ke ma dei thei pe dei than pe ne ka ki pa e ke hi 7 representative kin hello 7 ka sei nom pen chu kaloi han an sei tho tawin development dinga hi atam zo hi mi pi adinga hi kiding hin mi pin agial dan chu NRGS caretaker dana ki hi a hi pon he ho yong hi development izat ki de yong le office ha kuna hi yon office ni nevin council to DC ki ne DC council in development AP chanwa chu khosung yong hi khang to di hin ama ho hin AP poverty ne yong hi pon a lo ham ipiam sanction hi thei lo ham wang khepon dependent su ai khi thowe tu chung wang hin EP ka bol do ding wang chu ke hepon ke 7 sunga kun development neu cha ka bol do yong chu tho tai accident zone dunga khu thi ka jam na o min chu teng le thil khat thil ni ti ho mi adinga ga thu pi ho yong chu ka bol do yong chu tho nai tuakin ka kin pi hi DC to council hin DC in kaung pi sunga development thil anei hi ama hon office hon atong poiti na chu hi pon to be the hi representative hi na AP do thewa mi pin jong leng sunga na tong the ti ho ang the na dingen kinep naw chu piling han lang kaloi ka to khom pi hon jong yo government sai na ko na ha del zo di wa de min NRGS a ko na chu ti le sa khathil AKP bon invel su thing mai ki hen development dang idel do ding yo hi focus do ding in ke chilang chun ka ki gum Kamapi Town Committee newly elected member nahi in ipi lunggel na neya itu chung election hi na te na ipi to agon na hi thupi pe na gelam kai ke pa e ke hi kamin hi le sei be ma hin kong kai do na wat sa hi le wat e da hin kong kai do na jong hi mi pin e dei sa ba ti di jiang in tin ke hi tu chung kong kai hi atha ka hi in to ding tham de cho tam the jiang in a hin la weng mi pin e so na kai kai ji da chun ama hon ipi ade wam chi chu tong dinga ki bu ka hi jiang e Kamapi Town Committee members hola ala han pen jong na hitan na experience to dungzuya hi tu chung hi khosung veng sung akhan to na dinga hi ipi hi thupi pe na gelam ki pa mi tu hi town committee athum channa members kong kai ichi sunga kahin mu pen ta chu hele Kamapi Town administration
Ichi hi simphat thei simphat ding article ho hi velvet kid ding intellectual ho kangpo pia aching ho hai to khoma tu masanga achi bui ho mi pi lung thailo no ho hi khonunga phat sot ta gya che thei ding khat sim ding ti hi ka gel la thu pi pen ta hi cái ten chairman cái nói hơn mission pa dong 80 gì na mình nói ngã cái xây ngang lệ rồi boy dim ngel cái development to all to pi sangai bol do ting diam loi lo gol tam pi omin lam kai liet omin ma sei chu to di hin tin to khom di hin tin cái atum bia chi ki bol le ti jong su ka ga he ti pon na ga lai jong hin development se zu gal thei jong hi ti pon loi gol to ki ka win tin khopi dinga su pi phachomam bol thei chu bol dinga chu kaung do ai bai kumgup tabang hai tan kong pan nei utam pumai pathenin dam nei pi ale kumku hoi di na kan wit dolin kaung pi taung akhan to theina dinga he kangpo pi taung committee hi sim phat ngai ka ti he chule power and function jong hi phate wit ding tuni chan gya government development taung sunga hung ding hi na ba wa na khat chaum lo wa he nakitong kham hi government in job card ap ho thema hi na khin tongai hi in mong ai ta ve nga ding le khopi dinga development hi state government han lang central kun hyong le chi ome ti wang chu akimu pu ne chi hi don rawan sei ta win athang pia district council le dc ho khut na mai hi in chi wang chu aki heta pun katina an la kla sei nom pen chu hopi sung hi akhan tu na dinga town committee authority thanei na gi pi to ka sa aki sem phat to ka sa wang hi development yom thei loading khan tu no yom lo di hi ti chu ka ga se he kamin san ngam kip ken kangpo pi 1 number 13 kilkhong ve athen no se nin ke army retired pension ka hi in tam hi tu chunga he athum chan na hu hi di ai in kopi sung develop hi ngai chat nam the jing in e ho ba sei ding in district headquarter khat ai in kangpo pi taung sunga develop kiti hi what chairman ai lo le ktc in tilpat ka de yuvin ai mi pi support angai thinalam hen lang kole veng sung hi khantu kiti ting le mi pi yo angai jen for example ga seding in nu te kai sang ini yuvin kampu pi what 13 sung ai chuting le thomas ground ai ga wedding mi pi aphun na pen ta hi nu te kai sang ipia phun ham ti a hele mi pi mama tha sam ne aji chu cleanliness ktc in jong phat ma san kana borumin tam sa in kai thang keu hilovin eda hai su thina kini in ahin mi pi in som pha som mi yeng chan ga pi ding hi koi ma hi lunggel akini pu atong dinga kampo pi town committee hi yong le mi pin a support nga ye ji chu ka ga se no me lang ke ya ko na ka ga de kha chu district headquarter kampo pi get lin tan hi chi ka tu be hi chi hi ke bo do thei te le ti hi ka ge le khan to wa ki de ma ai develop iti ki khel dam ti hi mi pi yong nga ye kampo pi town committee member cheng nin kamo pu na hi pathinim phasa le 2025 le 28 sunga hi in board ki ding a hin mi pin on support di win ka ngai cha chu ima lunggel kan se tan de ka ki pe e ka hi le thangjangam thang hal kangpu pi 1 number 14 holmun wenga tam tha dinga hungkai kit ka hin pathian lungsit na zalin 2018 na ko na hin tu tam thum ge hi pute pa te la chapang pen ka hi wangin vai hom hin ka hong zawin tang sunga hin development lang hi pute pa thon on sei su ke ta win to ding tham ding hi tamma ma jingin kumgu wal set
hong thai na sunga hin town district headquarter sung chuga ngai ta ding ting kapu na kawat holmun weng hi 93 a kuna gal zam ngen chang hung cheng khom ka hewin hi chu sunga hin tu ni khoge hin mi pi te ngai lu na zalin ki hoyong ka khosawin development hi headquarter sung chu alang khanin niaw niaw umjong le atum be kaga ngai chan hi kawat ward number 14 holmun weng hi totally imazo se abul kahina lai yovin hicha hin to khompi pute pa thon jong lungsit na zalin development new new hi kong ka zo sungin kahin bolin thi nai hen lang china lam thong hen lang zo pi tui ni ding hen lang imazo se ka zo chanin kan bolin mabana jong hi ka to thei chan hi mi pia dinga ka to kin na lai ding hin ke ma ki gel ha bangai pute pa tho zo se jong he mi pin an dei dung zui wa hung kai do ki de ti hi kamuin je hin khopi sung wa ka dei pen ta hele tun chung election na yang free and fair ta dei che election vote i pe we hin hunung teng le mi sot do ji wa ilam kai ho idem wa ato isut ji paw he ka dei poi ti ka phone do he ilhen no hi je chun ha son en son he tin athip mo nam le na ji tin sian tu te kho poi a hin la hotel dung po wa hi lawai la amun mi se se do wa idem to ilhen do ho chi ya pang tham ka ti nom he je hun khopi mi te ho hinga ka taw na nom chu lam kai na tong dinga ilhen no hi je chu na to sa tin a khil no ma la hil then hi lo hitin khopi sunga kine pi ta le khathim achinga them tam ta ki khap chet chu na ni win ibidinga tu ni khuge ya khopi sunga chi thip na man cha nom lom thi ka lungdon pen ta he chapang pen ka hi wangin election ki bol le abc lo ngen nei tung ji win khunung te nei sei siki do win khan to machal nom lo teng le ipina bol hom nei ti ki ji win hitia chu khan to ding de wala achinga them bma ki khap che chu na mo thong ki je do win la khopi sim khom te ti ha chapang pen he lang mi pi te kan tim nom na he ka ki pai ke le ward number 15 a kuna tamni chan hung kai do gen kamin hele sei jen sei pu sing sit ka hen khan to na chu mi jong sen ki de hen ai la khan to ti chu ikama asia ki khang to lo de khan to na dinga chu ama sa pe na sumle pa yong a ye hen ka kamin khan to di sei yong lang ka to do zo ki de lo di tu chu ngayong ai pi chui le development fund chu hung phat phat lang ka to lo a le ki sei sen na ai ma chang le la khan to ti a chi bi bol li them khat be chu ngen lang le ka to lo le khan na chu pin pon e bol hen na la khan to na mi yo sen ji ngai chen ka sei no ma chai na pe na ka sei nom chu khan to di ti le sum nga in sum chu ya ko nam ti le koi ma ka go na ka sei pun district council a pan jong tu chan gen development fund khat we ong khapu ni jong he alam ka hoi tan gel tin tu kum be wang he them khat khan to nu be ipu lu ding ta la chi hin ngai to hen lang khan to na mo ti po tin sumle pa e ma le khang to sa khan to ding ki hai di po ke ka hi le ward number 16 na ona hong kai do chu ka hin kamin chu le seingam sing sit in en khopi sung le weng sung tin le khopi lam tha khumul han lang weng sung lam tha khumul yang le khan to ma char na ding lampi hi hatan ki ngai tu ki yalin ahin anzo kalo an sei ma so na sei bangin I macha development fund kangpu pi town committee akimu lo ji chun khanto machal ti wangen sumna pai am thei lo jin lungyal bangin nang ki tong yo pon aki hat jo pon mi pi ong ki til do yo pon tu a he am kham them khat nrgs sum niau cha ta thaman ho ong ting le hi chi ho na to on ho akuna he niau cha na lo hin ki su thing mai chung hin asia bal ho amasa lam kai ma son na sim ho yong sigam ai tan in repairing yong ma cham thelo sumle pai am lo ji hin han to machal akiti wangen ha san ye chun ki sai pi amopu authority district council han lang tingle dc akun yong le ti ho he in yal kho han nan ngai tu han nang tinle tang hin sim ho yu tin khan to sau tin pa cha su ti ti iman pi sung khan to na dinga ka ngai dan wa se do chan chun tin ka ki pa e ke hi kaung pi 1 number 17 a si zon veng ka hi ve
tu chunga election a he mi pin ei shot do hin kyong ka ki pa e thank you one number 17 henge development hin tamta ka bol nom ve thanks la ningkung masa gal ne win vengsung bol li to den tamta ki bol theite poi gal je chun to hi athupi pe ni ka vengsung a he lampi hi khawi cha pakaro ki sun lo lai ke nyong ka dein sem phading che ke veng mi pi nyong hi chi lampi sem phat hi ade hi ka ta sane hi cha he ke ho hin ka changa ka bol thei poi chu veng mi pi to ke ho win tin iti lampi hi development kan polu di ham kin ka dei di ka se mana ka hi chi cha tha ding hi pon veng mi pi te to ka bol khom di hin chi ke le chi pakarot sem ni ding hi lampi khat ka ke ho wa ka bol do thene ding in mi pi te ang panin la pi lang chaini kin veng mi pi te ho avel velin ka ki pa e ke hi bible simyong ka hi pon le kha thim yong ka hi pon jong le one number 18 chairman a in sot do wa pana hi 18 te chunga yong ka ki pa in hi chi wa na na to ka bol he ke man pathin na to ka to hi in ji chun wala jong hi achai na pe na hi in development no umlo don iti say daham district council nong donlo dc nong donlo hi ta hi chun avelin district council dc in one number 18 hin na satan focus in ball pi kin lang mi atam dung zui khun electric steng le tui chu teng le lampi hoi phatake chan hi na bang hin ki tong han lang le ti chu ka de hi e Kampopi Town Committee elected member hi na in Kampopi Town Development dinga hi tu chung term ahong thung ding term sunga hi ipi to agon na naneyam takipa e district headquarter Kampopi Town Development na dinga hin i district mo hi full fledged hoi ta hi na bang ta department ki wat zo se hi ikipu lu no wa district dang ho banga government langa office ho hi han lang employee langa hi han lang development langa hi jong le hoi ta khantom a hi a kopi hoi ta district hoi ta inamu wa su do the na ding hin government a ki wat zo se hi thunei vai hom ho to ki ho to a district full flat hoi ta hi na ding hi lungal ka ngai to in hi chi to do te dingin kalungin ka gel hi tu masa term ma chu vice chairman jong na hi in tu chunga hi le chairman na hong kai tan tu a hi na term sunga hi nang chairman na hi sunga hi Kampopi mi pi ho hi ipilam do ma pui di na ti am kopi sunga mi pi ho le elected member ho a hello le officers ho chuteng le e ho inamu wa christian khat hi na wa hin kopi sunga hi chamdela mi pi hi in lam kai hi in ki to ta holam dol hi jong le pathin isu nu wa ikitu mu wa chuteng le kopi sunga chate ho ahung khang tha ding ho ahung pi thing ding ho nam pi kho ma hung pang ding sa te ho hin khu ho sim phana ik gam sung le ko pi sung wa drugs lang hi hen lang e pilang hi jong le thil phal ho hi iki tho kho mu wa chi ho hi isu mang wa a hi thei chana thaga wa jong ta sa jong i khan to wa kilung to ta mi pin lam kai ho isot no wa lam kai in mi pi angai lu na hin khonom ta pathil lengam inga awa ta sa jogi khan tho the diu hi hile ti hi kalungel hi KTC chairman hi na Kampopi mi pi ho hi ipi thumap na nei nomam takipa e Kampopi town chairman khat hi na in iki vai hom dung zui zuvin one number 1 to 18 hi win 1 to 18 na cheng mi pi zo sen ilhen da u member ho zo se ngai ju hite ti hi ka thumop no me Kampopi Town Committee elected members ward number 1 apana 18 gaya members ho akonin town development khosung development dinga alungelo is a so ke tawin ama ho in angai chat pe no chu hi le mi pi ho in atosot jingding he angai chat no hin mi pi ho nyang elected members ho hi adei che akithen do hi je wachun mi pi hon jong
members elected members ho hi ana to na wa phatike chana ahin to theina ding win atosot ding chu apoi mo en a hi nun hoi ngai lut Sadar Hills Autonomous District Council Kampi District Headquarters